Urwo muri kumva ni urusaku rw'amasasu arimo kuvugira hariya mu mujyi wa Uvira ubwo i Goma bari mu myigaragambyo iteye ubwoba ikomeye yabaye kuri uyu munsi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 22 z'ukwezi kwa 12 2025 mu mujyi wa Uvira ho ibintu birahindutse. Mu mujyi wa Uvira ibintu birahindutse, bihinduye isura. Abaturage bari bamaze gutuza, bamaze hafi ibyumweru bibiri nta rusaku rw'amasasu bumva, nta mbunda bumva, ariko ubu noneho ibintu bihinduye isura. Bigenze bite? Byose nibyo tukuzaniye muri iyi nkuru yihutirwa. Ariko noneho nk'uko uri mugenda ubyumva, ayo ngayo ni amasasu y'abawazarendo. Niyo makuru amaze kutugeraho, nuko tubitohoje, byose turaza kubikugezaho. Kora subscribe, jya muri like, kore share, ukore comment, tujye tubasha gukomeza kwibanira uri umuvandimwe wacu, uri umunywanyi wacu. Reka dutangire. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Goma, hari mu majyaruguru ya Kivu, habaye imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yari ifite impamvu ebyiri. Iya mbere ni ukwereka umuryango mpuzamahanga ko badashyigikiye icyemezo cyafashwe cyo gukura mu 23 muri Uvira, kuko ari ugushyira abaturage mu kaga, kuko ari ugushyira abaturage mu bibazo. Ikindi cya kabiri barasaba yuko ngo hashyigikirwa ibiganiro bihuza abanyekongo bose nta numwe uhejwe. Iki kintu cy'ibiganiro ni ikintu cyanasabwe n'inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo ndetse na societe civile, bavuga bati hagomba kubaho ibiganiro bihuza abaturage b'abanyekongo bose nta numwe uhejwe. Kuri ubu rero, nyuma y'uko iyo myigaragambyo ibaye i Goma, abaturage ibikorwa by'ubucuruzi byafunzwe ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birasa naho byagiye bihagarara kugira ngo bitaza kuba byakomwa mu nkokora n'imyigaragambyo, nubwo hari polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano zarimo zicunga neza uburyo iyo myigaragambyo igenda ikorwa hariya muri kara gace ka Goma. Ubu rero ikintu gihari twari kiratuzanye no kubabwira amakuru ari muri Uvira. Uvira uharamukiye urusaku rw'amasasu menshi cyane, aho imboni yacu iri hariya muri Uvira irimo irambwira ko kuva saa 3 za mu gitondo zo kuri uyu wa mbere kugeza ubu ngubu yari maze kuba mu by'ukuri byari maze gucya, bimaze kurenga mu masaa 6 na hafi saa 7 mu mujyi wa Uvira, ngo harimo ngo ihererekanya ngo ry'amasasu menshi cyane, échange de tir, ngo haraswa hari impande ebyiri zirimo kurasana, ngo zirasa imbunda ziremereye cyane ndetse n'imbunda zoroheje. Ngo iyi mirasano rero cyangwa kurasana ngo kwari abari bakuri imbere cyangwa bari mu by'ukuri bagutangije ngo n'abawazarendo, ngo n'abawazarendo bagutangije ngo nyuma y'itegeko cyangwa amabwiriza bahawe na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo, akaba ngo yayatanze abinyujije mu bayobozi ba wazarendo aribo Depite Willy Mishiki ndetse na Justin Bitakwira. Tshisekedi ngo yahamagaye abayobozi arababwira ngo mubwire wazarendo batangire akazi. Kuva rero ku cyumweru gishize hatangiye kugenda humvikana ibintu bisa n'ibitameze neza, byaganishaga nanone kubwira mama 23 ngo igaruke muri Uvira. Ni ukuvuga ngo ejo ku cyumweru nibwo amakuru yatangiye gucicikana, ndetse ngo abayobozi bamwe ba societe civile hariya muri Uvira batangira kugenda baterwa ubwoba, ndetse ngo babwirwa bati ni gute mugiye gutegura imyigaragambyo ivuga ngo mama 23 igaruke muri Uvira. Ikintu rero cyabaye muri Uvira naho nuko abantu batabimenye cyane, ariko muri Uvira naho hari hateguwe iyi myigaragambyo. Ariko ho mama 23 ishobora, cyangwa ndeka turebe abaturage nako societe civile ishobora kuba yabirebye ikavuga iti mama 23 ntago ikiri muri uyu mujyi, ntabwo ikiturinze, nidutegura imyigaragambyo baramaze kugenda. Koma wazarendo Mishiki yamaze kuvuga yuko iri hano muri Uvira, biri buze kugenda bite? Abaturage societe civile ya Uvira isa naho yifata, ariyo mpamvu bagenzi babo muri Goma babakoreye diro, baravuga bati reka tubibakorere tugende tubyereke Monisco ikibazo gihari yuko dushaka ko mama 23 isubira hariya mu mujyi wa Uvira. Hari bake bakoze iyo myigaragambyo muri Uvira, bari bakiriko cyane, bari bake. None ngo iyo myigaragambyo itangira, ngo nibwo hasa naho hatangiye kumvikana wazarendo irimo kubarasa.
irimo kurasa abigaragambya. Amashusho yagaragaye hari umugore umwe ufite icyapa cyanditseho ngo no ore turo de clochard a Uvira, ati ntabwo dushaka yuko bari abasirikare ba ntaho nikora basubira muri Uvira. Kugeza ubu ngubu rero ikintu gihari ngo nuko ngo imyigaragambyo yasabaga yuko M23 isubira muri Uvira ngo yatandukanyijwe mu buryo bubi cyane bw'iterabwoba buri brutali. ngo n'aba wazalendo nabo batandukanyije iyi myigaragambyo, hanyuma ngo babikoze ngo bifashishije ngo imbunda ziremere n'imbunda zoroheje. Ngo kugeza ubu ngubu rero mu masaa 6 gutyo saa saba mu gihe tugeze iyi nkuru, ntabwo muri Uvira mu mijyi cyangwa mu mihanda yo mu mijyi harimo kugenda abantu ngo barimo baragenda mu duhanda twa karitsiye, nabwo ngo bakeya bitewe n'urwo rusaku rw'amasasu nk'uko mwagiye namwe mubyumva. Ibi rero ni ibintu bibaye, nyamara abaturage bavuga ati M23 nigaruke muri Uvira, ariko ikigaragara Tshisekedi abinyujije muri wazalendo ngo yamaze gusa naho abwira wazalendo ngo uzibeshya akigaragambya muri Uvira muzamurase. Contradiction rero ni gute FARDC ivuga ngo wazalendo cyangwa izindi ngabo ntago ziri muri Uvira, ariko uyu munsi muri Uvira kumvikana ba wazalendo barimo kurasa? Hagati aho ngaho reka tunarebe iyi myigaragambyo yabereye i Goma ni iki leta ya Kongo yivuzeho none ahangaha. Binyuze rero mu muvugizi wa guverinoma ya leta ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya, avuze yuko atangaje byinshi ku bijyanye n'iki gikorwa cyabaye cy'imyigaragambyo yabereye hariya muri Goma ndetse n'indi yari igiye kubera muri Uvira. Uyu muyobozi rero yavuze ati reka turebe, bati guhatira abantu bagizweho ingaruka n'intambara. Iyo ni kote turimo kuvuga, abinyujije kuri X yanditse ati guhatira abantu bagizweho ingaruka n'intambara kwitabira imyigaragambyo y'ababakorera ihohoterwa ntacyo bihindura ku isura mbi izwi ku isi yose y'ubugizi bwa nabi n'ihohoterwa bikorwa n'u Rwanda ndetse n'umuhungu warwo M23. Arakomeza ati gukubitwa, imirimo ivunanye n'ibindi bikorwa ndengakamere bikorerwa abanze kwemera. Ibyo bikorwa bya M23 ntibizigera bizimya umuriro wo kwihagararaho no gukunda igihugu uri mu mitima y'abaturage bacu baba ngo muri utwo duce twigaruriwe. Ati gukomeza gukora ibibi bigaragaza ko abayobora muri ubwo buryo badafite na gato inkunga y'abaturage, kuko bayobora bakoresheje ibyaha. Nta wemera ku gahato, kuri buri cyaha gikozwe hazabaho ubutabera. Dushyigikiye kandi twifatanyije n'abaturage bacu b'intwari. Ubutumwa Patrick Muyaya atangaje ababwira abari abaturage barimo kwigaragambya ndetse na M23 ati kubabwira ngo mubikore kuko Kongo y'ubungu birimo irashinja M23 kuba ariyo yategetse abaturage ngo bajye kwigaragambya ndetse ngo bakaba babikoze ku gahato. Bityo rero ati ibyo mukora byose ntago abaturage bazemera yuko ku gahato, ntago bazabemera ku gahato. Ikindi icyaha cyose mukora hazabaho ubutabera, ibi ngibi murimo gutegura hazabaho ubutabera. Ati kandi dushyigikiye twifatanyije n'abaturage bacu b'intwari bo mu bice mwagiye mwigarurira. Ibi ngibi ni bitangajwe na Patrick Muyaya rero ubwo atangaza ibi ngibi, reka turebe n'ibindi birimo kugenda bivugwa mu bice bitandukanye. Tudatinze reka tujye muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma harimo haravugwa imyigaragambyo. Niyo makuru ubungubu bavuga yuko agezweho ku ruhando mpuzamahanga, aho abatuye uyu mujyi wa Goma no mu bice bihana imbibi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyukiye mu myigaragambyo yamagana kuva mu mujyi wa Uvira kw'abarwanyi wa M23. Ni imyigaragambyo yitabiriwe n'abaturage benshi bafite ubutumwa butandukanye bugaragaza inyota y'amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo cya Kongo. Bumwe muri ubu butumwa bugaragara ku byapa no mu mashusho atandukanye bugira buti abaturage ba Goma no mu bice bihana imbibi twanze kuva mu mujyi wa Uvira kwa M23. Twanze ko FARDC,
Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro basubira muri Uvira. Abaturage b'umujyi wa Goma n'abaturanyi babo muri RDC muri ubwo butumwa ndetse hari n'ababashije kuvuga bagaragaje ko barambiwe intambara. Basaba ko habaho ibiganiro byihuse bikemura amakimbirane bityo igihugu cyabo nacyo kikarangwamo amahoro. Ku wa 14 na 18 nibwo mama 23 yavuye mu mujyi wa Uvira. Bari bamaze icyumweru bafashe, bakaba baratangaje ko ari icyemezo bafashe babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bahe rugari cyangwa baharurire inzira amahoro n'umutekano n'ibiganiro bya Doha bigomba kuzavamo ayo mahoro. Nuko mama 23 yatangaje ko itifuza ko ingabo z'u Burundi Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR bisubira muri Uvira. Isaba Amerika n'abandi bahuza gushyiraho uburyo bwizewe bwo kurinda umutekano. Ariko kuri ubu ngubu ikintu gihari nuko kugeza uyu munsi Wazalendo yamaze gukaba Uvira. Ndetse ahubwo mama 23 yari yavuyemo ikajya mu misozi ikikije Uvira, igitutu cy'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri ambasaderi wayo mu muryango w'abibumbye Jennifer Loketa yavuze ko uyu mutwe ugomba nibura kujya mu birometero 75 uvuye Uvira. Kugeza uyu munsi nkuko twabigarutseho mu kanya, amasasu yongeye kuvuga muri Uvira ndetse menshi cyane yo gushaka ngo gutatanya abari bateguye ibikorwa by'imyigaragambyo no kubatera ubwoba. Ariko hari abandi bavuga ngo birashoboka yuko ngo hashobora kuba ari ukurasana kushobora kuba urimo kuba hagati ya mama 23 na Wazalendo, cyangwa se abandi bakarenga bakavuga ko bishoboka kuba birimo kugenda biterwa ari ukurasana hagati ya mama 20 ya Wazalendo ndetse na FARDC nkuko byakunze kugenda bibaho. Kugeza ubu rero imyigaragambyo muri Goma irimo iravuga iti twebwe dushaka ko mama 23 isubira hariya muri Uvira, abaturage baho bakongera kubona ituze nkuko natwe ubu ngubu dufite ituze. Bo bavuga ko ngo iyo bumvishe mama 23 abaturage bahariya Goma bavuga ngo iyo twumvishe mama 23 twumva amahoro iwacu, amani kwetu, twumva amazi meza, twumva kugira amashanyarazi, twumva iterambere, twumva ubumwe. Atari ko ku rundi ruhande iyo twumvishe umuntu bita Tshisekedi, urumva iyo twumvishe umuntu bita Tshisekedi ati twumva abajura batujujubije, twumva ironda bwoko, twumva ivanguramoko, twumva ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu dusaba yuko izo ngabo ziva muri Uvira ntizigaruke muri Uvira, ahubwo hakajyayo mama 23 cyangwa se abandi bari buze guharanira amahoro. N'urugendo rero rwakozwe ruturuka mu bice bitandukanye rurangirira kuri Monisco, aho abaturage batanze ubutumwa mu ndirimbo cyangwa mu byo abaturage bagendaga baririmba. Bavugaga bati turambiwe iyicarubozo, muhagarike iyicarubozo, babibwira Perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze. Kubw'iyo mpamvu rero ni ukuvuga ngo abaturage benshi barerekana ko ubutumwa bwabo bifuza ko mama 23 yajya gutsimbakaza amahoro hariya muri Uvira nkuko yabikoze mu gace kabo ka Goma. Batunga ubu turatuje, turatekanye, nta muntu kitwiba, ati ibintu by'ironda bwoko byo gusanga umuntu ngaturuka muri ubu bwoko ngo niwe uri buze kugira ngo niwe ufite ngijambo, ati ibyo ngibyo turabirambiwe, ntabwo twebwe tubishaka. Dushaka rero yuko nkuko Goma yabohowe, dushaka ko n'abavandimwe bacu baba muri Uvira nabo babohorwa, bakabona amahoro, bakabona umutuzo. Nicyo kintu twifuza. Ibyo rero abaturage barimo bagenda basaba ko amahanga yabibona akabwira mama 23 igasubira hariya muri Uvira, kuko ngari bo bafite ubushobozi bwo kuyobora abaturage hariya muri Uvira bakabageza kwiterambere. N'ubutumwa rero bwahawe inzego zitandukanye. Ariko nanone ku rundi ruhande Leta ya Kongo ikavuga ko ngo ibingibi byakozwe ngo ku gahato, ari uguhatira abaturage kujya muri imyigaragambyo. Ntabwo ngo abaturage bari babyiteguye, ahubwo ngo ni imbaraga z'ikibi zikomeje kugenda zikoreshwa ngo mu kugira ngo abaturage bajye hariya. Ariko turebye
ibyo ngibyo bivugwa na leta ya Kongo, tunarebe n'ibyo Perezida Tshisekedi yatangaje. We Tshisekedi kugeza ubu ngubu aragaragaza yuko atemera ko ingabo z'igihugu cye zatsinzwe n'ihuriro rya M23 mu rugamba rwabereye muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi mu nama yabaye ejo kabera muri Uganda, Tshisekedi wayitabiriye yifashishije ikoranabuhanga rya video conference yatangaje ko M23 yifashishije drone z'intambara muri uru rugamba n'izindi ntwaro ziremereye. Asobanura ko ikingabo za RDC zakoreye muri Uvira ari ugusubira inyuma nk'imibare y'urugamba mu rwego rwo kwirinda ko imirwano yazo na M23 yamenekeramo amaraso menshi y'abasivili, naho ubundi ngo si ukumanika amaboko cyangwa kwemera intege nke. Ati ingabo za RDC zasubiye inyuma bifite impamvu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abasivili benshi bwahatikirira. Aya mahitamo si ugutsindwa cyangwa kugaragaza intege nke, agaragaza uburyo duhora twiyemeje kurinda abasivili bari mu bihe bikomeye cyane. Niko Tshisekedi we abibona. Gusa usubiye inyuma ugiye ku rugamba, n'urugamba rwatangiye mu ntangiriro z'Ukuboza z'uku kwezi, ubwo ingabo za Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR byarasaga mu bice bigenzurwa na M23 muri teritwari ya Walungu birimo Kamanyora na Kaziba, bakoresheje intwaro ziremereye, hari n'izarashe zituruka mu Burundi ariho baziteretse zikarasa muri Kamanyora. Ibisasu rero by'iri huriro ry'ingabo za Kongo byarashwe mu bice M23 igenzura, byatumye abasivili benshi bahungira mu bice birimo umujyi wa Bukavu, abandi barenga 1000 bahungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama. Mu gusubiza rero M23 yagiye guhanganira n'ihuriro rya FARDC aho ryari ryashinze ibirindiro, iryambura ibice biri mu kibaya cya Rusizi birimo Katogota, Ruvungi, Sange, Kiriba, hanyuma yinjira mu mujyi wa Uvira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Bamwe mu basirikare ba FARDC bahungiye mu Burundi, abandi bahungira mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, bakomereza mu ntara ya Tanganyika. Hari n'abagiye mu ishyamba rya Itombwe, abandi bafatwa mpiri. Nubwo rero ko ugiye kureba Tshisekedi avuga ko ingabo ze zavuye muri Uvira mu rwego rwo kwirinda ko amaraso y'abasivili ameneka, abasirikare bavuye muri ibi bice byafashwe bashinjwa kurenga ku mabwiriza bahawe n'ababakuriye yo gukomeza kurwana. Hari abari mu bungu, hari abari mu manza ndetse biteguye n'ibihano bikomeye. Urugero ni nko ku itariki 19 z'uku kwezi urukiko rwa gisirikare rwa Karimi muri Tanganyika rwatangiye kuburanisha abasirikare 68 n'abapolisi 56 bahunze Uvira mu gihe cy'urugamba rwabaga. Mu bihe byashize rero mu by'ukuri bagiye bakurikiranwa iki cyaha cyo guhunga M23 bakanga kurwana bakagenda, bagiye bakatirwa igihano cy'urupfu. Abangaba nabo urumva yuko ari cyo gihano kibategereje. Tshisekedi rero we ati twebwe ntago twavuye muri Uvira kubera yuko twatsinzwe, ahubwo twavuye muri Uvira nka tactique y'intambara no kwirinda ko amaraso y'abaturage yamenekera hariya mu gihugu cyacu nyine hari mu mujyi wa Uvira, niyo mpamvu twavuyemo. Gusa ariko ntibikuraho yuko akomeje kurunda intwaro zikomeye hariya mu zariya mu nyengerezo z'umujyi wa Uvira, aho amato akomeye byari ku itariki 16 z'uku kwezi, aho hari indege y'ubwikorezi ya B737-900 yakuye abasivili 500 mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Karime mu ntara ya Tanganyika kwitegura intambara. Kandi hari abasirikare bavuye hariya batwaye n'ubwato bwari butwaye abasirikare n'abacancuro b'abazungu bataramenyekana umubare, nabwo bwageze ku cyambu cya Baraka buturutse muri Karemi, abakaba barabanje kuva Lubumbashi mu ntara ya Katanga bagera Karemi ku itariki 15. Aba bose zikaba ari renfort Tshisekedi yakoze kugira ngo zizamufashe muri iyi ntambara arimo ahanganamo na M23, aho bivugwa ko ngo hari twabyita iki, twavuga miliyoni 750 z'amadolari zashyizwe ku meza kugira ngo ingabo za FARDC n'abarundi n'abacancuro na Wazalendo bongere bigarurire umujyi wa Uvira. Gusa M23 yawuvuyemo, nubwo ibyo yasabye yuko hashyirwamo izindi ngabo zidasanzwe ngo ntago byemewe kubera ko Kongo yo iracyagendera ku masezerano y'agahenge yasinywe
avuga ko bagomba gushyiraho itsinda ryihariye rigomba kugenzura agahenge, ndetse ngo iryo tsinda rikazaba rigaragiwe na MONUSCO yamaze kongererwa manda ndetse no guhabwa izindi nshingano. Bigaragara ko ibyo M23 isaba yuko hashyirwaho izindi ngabo zindi bitazashoboka, ahubwo hashobora kuzajyayo MONUSCO hanyuma ibindi bikaba ubundi. Ariko MONUSCO na FARDC na FDLR na Wazalendo ni bamwe. MONUSCO yanarwanye ku ruhande rwabo muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka rero tubashimire, dukomeze duhanga amaso irimo kugenda ibahara mu burasirazuba bwa Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Kenya n'ahandi hose. Tugomba kuzajya tubibagezaho. Mukomeze mugire amahoro.